Amakuru mashya kuri coronavirus COVID-2019 mu gihugu cy'u Rwanda. Tariki ya 15 Werurwe umwaka wa 2020, uyu munsi hagaragaye abandi bantu 4 barwaye coronavirus. Ibi bikaba byatumye umubare w'abarwaye coronavirus mu Rwanda ugera ku bantu 5. Umwe ni umunyarwanda ufite imyaka 34 wageze mu Rwanda tariki ya 6 Werurwe umwaka wa 2020 aturutse mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Umuvandimwe we ufite imyaka 36 wageze mu Rwanda ku itariki ya 8 Werurwe umwaka wa 2020 aturutse mu birwa bya Fiji anyuze muri Amerika na Qatar. Umugabo w'umunyarwanda ufite imyaka 30 uherutse kugira ingendo mu mahanga. Umusore w'imyaka 22 ufite ubwenegihugu bwa Uganda wageze mu Rwanda tariki ya 15 Werurwe umwaka wa 2020 aturutse i Londres mu Bwongereza. Abarwayi bose bari kuvurirwa ahantu habugenewe hanashakishijwe kandi abantu bose bahuye nabo kugira ngo nabo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Abaturarwanda bose bagomba gukomeza kugira umuco wo gukaraba bakurikiza amabwiriza atangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ubuzima, cyane cyane gukaraba intoki igihe cyose, kutajya ahantu hahurira n'abantu benshi no kumenyesha inzego zibishinzwe igihe ibimenyetso by'iyo ndwara byagaragaye hakoreshejwe umurongo utishyurwa wa telefone 114 cyangwa bakabimenyesha umujyanama w'ubuzima.